Hello dot minula pa ulanaw hanandam chew namo HakhaNet ni lunglom te in nangkut kan itlai na to tan HakhaNet thong kan chimding mi atlang pi garak chimlai Christmas le kumthar a minung som thumlong pumh tiah Ramkulh Cozah ni cathanh a chuah Dr. Hmuh Thang ni UEC riantuan ning adik laucha a min kan thut lonak asi tiah a chim Ramkulh chung COVID-19 zawtnak chek mi thong hei li le zanhi le pakhat chung a minung zale som nga sin a zawtnak hmuh asi Paletwa a COVID-19 mizaw minung panga an hmuhchap mizaw hei li an si chang Hakha Civil Society Network ni General Meeting tuah ti mi Thawngpang an silai Tol chung thong karak chimlai Christmas le kumthar a minung som thumlong pumh tiah Ramkulh Cozah ni cathanh a chuah Thong hi kum Christmas le kumthar a minung som thumlong in to ding le biak in a ipum ding in thong hi December ni riat Ramkulh Cozah cabinet meeting a biak khia nak an ngai tia thai asi Thong hi December ni thuma khan ramkom ngandam nak le zang lek zung ni Christmas le kumthar a minung som nga tiang pumkho asi tia cathanh an rak chwa na in Hakhapost siman kan khwemhu committee ni thong hi December ni sari a minung som thum tiang long anga I Christmas le kumthar tuah ati mi pauni thong hi December ni sha hi an hu chem chia I ren ngai tun ha sin a chachia ding in cathanh an chwa ve Hi kong he petla in Ramkulh Cozah chimphuan nak no ngai tu minister pu suthat ni Christmas tuah ding kong he petla in thong hi December ni riat a cabinet meeting kan thu alhan I minung som nga tiang pum anga ti mi zong kha kan ma kan irun ven nak cha a ti in minung som thum tiang thum than asi hi an hu big zong asi kaulai hi nak lom deu in thum ding hi chu chim chai nak a umri lo biak in ipum tik zong a minung som thum in I chan ding in bia I ruat na kan ngai chun kamma Cozah le zong Christmas tuah kan itim kanma le kan tuah tik zong a minung som thum in kan I chang lai I rol dum na kan ngai lai tia da hakhapost a chim Thong hi December ni sari I cathanh a chua mi chung a Christmas le kumthar tuah ati mi pau ni thong hi December ni sha hi an hu chem chia in ren ngai tun ha sin a chachia ding tia atel Krifa bulai ni chachia ding kong he pe lai in pu su that ni Krifa bulai ni chachia ding hi thong hi December ni sha an hu big asi cha kan chatar min ha zong hi ramkom ngandam nak zung lai a kwathan ding le chim a haw cha a asi chun cha an chatik zong a Krifa bu pakhat chew ni cha ding ti theng aselo Banhabia a HCMFE Secretary Reverend Dr. Stephen Lian Hubling ni anma Krifa bu cha long silo in HCMF chung I a ummi Krifa bu kip cha a cha atial asia chun anga rian ngai pakhat ni Krifa bu kip IO in atwa asia chun chaulhan tuk asikau tia da hakhapost a chim Christmas hi hakha le thantlang Krifa bu atam deu chu sa I hle in twa ane tim tia thai asi dibora sungmi ka si Dr. Hmuh Thang ni UEC riantuan ning adik laucha a min kan thut lonak asi tia chim Myanmar pi thim nak adik changkau na in Ramkulh chung a chekha party palaipol chu UEC a min a thuri lo mi a umri tia kan thai Rampi thim nak adi nu in tainak amhumi party palai zong ni sise asungmi party palai zong ni mezong commission le UEC a me an real mi kha tlamtling te in azom mi party palai sin a thongthan asi UEC ni thim nak result athan di nu in azom mi party palaipol ni min pungsan hai rukle hai kwa a min thut ding asi hi kong a chekha party palai min athu changmi le athu lo mi kong he petlai in
USDP party in azommi Dr. Hmuh Thang ni tuam pi in kan rak thu lo I atu tiang zong kan thu lo thim nak an tuah ning chang kha kan du deuh lo cha a asiko min thut lo in kan thai ko lai min kan thut du lo nak arwang chu commercial riantuan na kan lung atling lo cha a asiko min kan thut lo mi ruang a hin mai lai kam ma cha a chun thim phan ding zong a lai tia kan rot lo kama party chung in cheu kha chu min a thu mi zong an ko na in atam deuh chu kan thu lo tia da hakhapost a chim thim nak result le commission riantuan nak adik lo amhan lo ti mi ruang a atu December ni kwa thongni kumkul tiang azommi party palai cheu kha chu min an thut lo nak asi tia thong kan thai suitapar ka se Ramkulh chung COVID-19 zawtnak chakmi thonglei li le zan hi le pakhat chunga minung zala somnga sin a zawtnak hmuh asi Ramkulh chung COVID-19 zawtnak achua ka machla in ni hin tiang zawtnak chakmi thonglei li le zan hi le pakhat an si I hi chunga minung zala somnga sin a zawtnak hmuh asi tia Ramkulh ngandamnak zungni kumthongni kumkul December ni riat a an than zawtnak hmuh tambik peng na hi minung somnga le pakhat in mindet minung kulariat in tidim minung hlai sri in Hakha minung hlai ruk in Tanzang minung hlai li in Paletwa minung hlai ni in Matupi minung pasha in Flam an si zawtnak hmuh atlom bik peng na hi minung pakhat ve in kampalet le thantlang an si tia kan thai atu si in a ummi minung somli na chung a hin atam deuh hi chu moto mong le moto zul deuh an si minung somli na chung hin Hakha a minung pasari Falama minung pakhat tidim a minung panga Tanzang a minung pathum mindat a minung pakwa Matupi a minung panga le Paletwa a pasha an si Ramkulh chung zawtnak achua ka machla in okoshla tiang thakhat a minung panhi palilong zawtnak hmuh an sina in September thla chung a minung kullathum October thla chung a minung kullanhi ti in ankar November thla chung long a minung somruk la pathum zawtnak hmuh an si I December zar khatnak tiang a minung kullanhi tiang zawtnak hmuh an si chang zawtnak chek tambik nak peng hi minung thongli le somkwa la panhi in Hakha minung thongthum la zaruk la somruk la panga in tidim minung thonghi la zariat la somnga la pathum in mindat an si zawtnak chakmi atlombik zala somsri la pakwa in Paletwa hi zawtnak hmuh tambik lai a atal panthachar kasi Paletwa a COVID-19 mizaw minung panga an hmuhchap mizaw hlei an si chang Ramkulh chung razam tambik nak Paletwa kopi chung a COVID-19 mizaw minung panga an hmuhchap I mizaw minung hlei an si chang tia Paletwa si in uk Dr. Sutha win sin thong kan thai mizaw hlei chung a minung pali chu damnak an hmuh than changcha a si in an chuatar na I atu Paletwa si in a COVID-19 minung pasha zau khat leo an si December ni riat a khin minung panga sin in zawtnak hmuhchap an si atu hmuhchap min ha zong hi rakhai ram in arak tlungmi an si hmuhchap min ha zong hi facility quarantine a chia mi an si tia si in uk Dr. Sutha win ni da hakhapost a chim Paletwa hi ka zawtnak ruang a lamsul re phi khar asi I si in le quarantine center pol a manding thilri puan angkilum le adangdang zong nak antong tia thai asi atu Paletwa si in a COVID-19 zawtnak in zau khan leo mi mizo minung pasha le facility quarantine center ummi minung somdi le pasari an si Facility Quarantine Center a ummi minung somli la pasari na hi an dilak in Paletwa khwami an si tia thai asi mun timpar ka se
Hakha Civil Society Network ni General Meeting atwa Hakha khulupi a sham abun mi Hakha Civil Society Network HCSN ni December ni riat chun a chin CBR zung in a kumdong meeting antwa tia kan thai tukum chung chu COVID-19 zawtnak tlang rai rong a hmuh ton nak le chai khan ti nak hi du ning in an ngai khaulo tia kan thai tutan hi thongni kumkul kumsung a avai hni nak meeting an ngai asi da hakhapost tel chi in bulai hni ni kumdong meeting a kan kai khauna HCSN ni tutan a becha nak phunthum an ngai kho I pakhat nak a noidam kong asi hi noidam kong a hin chawza lutlai na he ton berwa nak le ichim fian nak ngai khauding in somnak an tuah na tia thai asi pahni nak an chai mi chu World Bank ni atwan chwa lai ding mi hakha le kale karamoto kong a asi apathum nak chu thongni kumkul le kumkhat kum shroi tu upa ichim nak asi HCSN ni atin mi chu bukhat le bukhat kan I thai de kho nak ding le kan riantuan mi kan I thai pi kho nak nga chun mi za pi cha a her nak a dirkam tu na hi kan I mai thlak mi chu asi tia lutlai pakhat ni dha ka posa chim tutan HakhaNet kan thang chim mi chu hi bial hin kan rak dang tar ri lai akan ngai piak tu le tha sang akan pe tu nan za pi chunga lunglam na kan ngai dot hlairam ka si kan lai ram phing le tlang par vel de ngay chim lâu Zaan măng tiah cài xin na sung